Vari Pops Mohammed Sumaragor Chuetani Kalamazoo Ekamgana London FM Kombandela Inka 8 minutes kala se 10 minutes ntsena kupilawura ya 12 nogoro ku Africa wabula mina ni Kalanga Pet Matebula Noir Smart wa Jimo Shango Washington wa Chachana makuna lwandandats kunjani mingsirome wenga ningsero la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming yamgana London fm.co.za keselo kuhlawule stage le shinangona ku Africa wabula usunguri indlela le tafama singofuka kweleka awara ya mbiri nhlekani lo wa Xikwembu kasi ke sweswiwani eka commission leya ya Madlanga kuna mulavisisi kumbe kuna mchuchisi nkulu loyi na ye angele ku nyikeni vumbhoni advocate Ramsey van'wana vanhu vutsa kahle kokwalaho ka yini ingari ayidakele ayilo endleriwa rixaka ro karhi hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka lo ngopfungopfu ka vurhangeri hiku hi ala tlhelo sweswi ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ongeti advocate Andrea Johnson va ta sindziseka ku tlhava vitaniwa futhi hiko kuna swin'wana swihehlo leswi swi ngele ku tisiweni hi lava va ngele ku tini sweswiwani xiyimo xo tika swinene mingisero wa mina a ni tivi ku we i ri yini mhaka yeleyo hi yo mhaka leyi nga ta va hi tshama eka yona loko hi kha hi bula na advocate kumbe mutivi wa nawu professor ku nga ri advocate kambe professor Mabunda va ta hi byela ku loko va hlele vumbhoni lebya byi vula yini ka vurhangeri bya manana Andrea Johnson nako loko va lange ku tshika vo langa ku tshika nje kumbe kuna swin'wana swikulu leswi swi nga langutiwa ku ya amahlweni ke ta tlhe bula na muhleri wa tipolitiku hi kumbe mutivi wa nawu professor ku nga ri advocate kambe professor Mabunda va ta hi byela ku loko va hlele vumbhoni lebya byi vula yini ka vurhangeri bya manana Andrea Johnson nako loko va lange ku tshika vo langa ku tshika nje kumbe kuna swin'wana swikulu leswi swi nga langutiwa ku ya amahlweni ke ta tlhe bula na muhleri wa tipolitiku hi fike njhani ka xiyimo lexi xa ku van'wa tipolitiki le ka ad hoc committee va fika va kwetlembetana hi timhaka ta ku i mani loyi a nga ringanela ku vitaniwa i mani a nga ringanelangiki ku vitaniwa swi vula yini swoleswo se timhaka tin'wana leti hi nga ta tsakela ku twa tona na leti n'we mi nga va ku mi ri na tona hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu hi ku ya ku hambanahambana ka miganga u nga va u ri ka Matsakale a khensa swinene ku mi yingiserile ka Matiyani a Hluvukani hi laha ya kona sweswiwani la ku bula na muyingiseri la a nge ri na yena xiphiqo lexi a lavaka ku kumbexani la ka Afrika wa vulavula hi nga kota ku n'wi pfuna ku na van'wana va nga ni fonela nampundzu ve ri vona vete hi vona mani ve le ka n'wadzekuzeku ni rivele vito va kombisa timhaka ta ku loko i ze vulavula ka Munghana Lonene rito ra mina loko rito ra wena ri kha ri vulavula ni tsaka ngopfu mina hawu va ku na tsaka mani leswi ni ko ya khetsa kambe loko ni ya languta foni ya voka ka lexiya xa ku komba ku vito ra n'winyi wa foni mani ni ko va xi tsariwe ku Maveriveri mina se ku va mi heta lemba Maveriveri hi loko swi te yini yi va ni mi tivisa leswiwani ku na swin'wana swa nkoka leswi kumbexani hi nga pfunana ku tanihi rixaka ne ni nga si teka sisila tanihi xitichi Munghana Lonene FM ku na yindlu leyi nga akiwa yi nga hela yi akiwe hi xitichi matshalatshala ya xitichi se xitichi xi nge ri ka n'wina a swi koteki ke ku n'we mi nga hi yingisela n'we mi hi rhandzaka n'we mi hi rhandzaka mi hi pfunini hi nkama luwa loko hi kha hi ringeta ku nyika ku phalala mindyangu leyi khumbeka hi mikhukhula lembe leri loko ri sungula mi nge swi kotike ku ni vula n'we mi hi rhandzaka tanihi xitichi mi nge swi kotike ku hi pfuna ku hi xavela mbedo ayini TV sofa yindlu yi na makamara mambirhi yo tlela mi nga swi koti ntshembi swi nga mi tsandza tanihi rixaka hi rixaka rikulu va ni vula ku a hi kombeni matimba ya rixaka laha loko ri ku mi nga swi kota ni mi nyika nomboro ni mi nyika nomboro leyi 073 665 1800 mi fonela hi nkarhi wa ntirho 8 ku fika 4:30 8 ku fika 4:30 mi nga yi huwisi ka 073 665 1800 fonela nomboro yaleyo ni mi pfuna ka ni nga tsaka njalo ku vo hayi no hi swi twile ka Afrika wo vulavula mina na mbedo hi lowu hi vuriwa khale ho vula ku mina ni xave mbedo ni nga xava mbedo ni wu yisa kwihi mina ni nga xava ketlele ni yi yisa kwihi mina ni nga xava kheteni ni ri yisa kwihi no kombela ka
na ri vona rirhandzu leri mi hi komba ku roho se a ni tshembi ku hi nga tsandzeka yindlu ya makamara mambirhi loko nongonoko lowu hela ni lava nga khoma foni leyi va ku se swi tshamisekile yi tele ha swona all right nongonoko i Afrika wa vulavula se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. sweswo mingisero munghana lonene FM a hi yeneni ahluvukani ku na sesi la i ta hi byela ku yemani ya sesi Ayeni njani? i pfukile ku njhani sesi Pfukile. tima radio sesi i nge titwi yingisela fonini ntsena sesi wa mina no yingisela fonini ahluvukani loko suka kona nghena manyeleti hi laha nga kona sesi loyiwani a hi n'wi twenini ku ri yini sesi wa mina Ayeni. ya a hi vulavuli hi laha hi le ka munghana lonene FM mina ni khalanga Pet Mathebula loko wo va wa ha yi mahlweni pfulele radio ni ta ku susa moyeni hi ya mahlweni na nongonoko wa hina a ni na ku kombela ni ri tima radio Ani pfulelanga radio. okay it's fine a hi mahlweni i ri xiphiqo yini sesi wa mina Ni kombela ku pfuniwa hi timhaka ta ku tekisa vana certificate. hikokwalaho ka yini lava ku pfuniwa hi timhaka ta ku tekisa vana certificate Ni hlwele ku kuma pasi se endzhaka sweswo loko ni ta lava ku tekisa vana certificate and lowun'wana wa ku sungula i na 4 ya malembe se va rin'wana loko u za a va na lembe rin'we ku ya henhle hi swa ku faneke u ya ka interview certificate a wu swi kumi hi nkarhi yalowo ene ni endle lembe ra ku hela hi ti 13 ta March se na 1 year 4 months solo va ni phonela va phero va ta ni phonela kumbe swi ta njhani wo hi hlwela ku tekisa vana pasi certificate I mean a ni nga se va na pasi na ku kuma pasi ni hlwelile ku ri kuma ba wa mi a fambe a ri 1 ka Home Affairs a ya hi tekisa certificate a nga ri na mutswari wa xisati se loko ni fanekele ni kuma pasi ku laveka information ya makhwame se hi 2018 ku ve va maka certificate xa unbridge xa ku baleliwa 75 francs se xi vuye last year January loko xi ta vuya last year January se ni kota ku kuma pasi after tani se loko na ku tekisa vana certificate swi nga maki se loko kusukisela n'waxemu last year ku fika namuntlha i vona nga ri swi le ku hlweleni a va ni tshembise swa ku ndzhaka 6 wa tinyanga ta va swi ri right ene ya crash va ri va lava certificate n'wana i fanekele a graduate laveka a ri na certificate okay bete lowun'wana vana malembe mangani vana lava lowu wa ku sungula wa 2022 i na 4 years lowu wa vumbirhi wa 2024 wa khoma 2 years se okay se wena a wu ya ka tihofisi tele kwihi laha i nga fika ku va koho laha i nga fika i teka certificate leswi la thula mahanxi se u tlhelerile u tshama u tlhelela futhi wa vutisa ku ka swi ngo hlwela lembe ra ku tolo ni ta yi koho loko ni ta ze ni tikuma va ku mi nga ni pfuna tolo ni huma koho ve ri yini loko fika tolo va ri ndza call va ta phone a va vulangi na ku rini na no a ku na xiphiqo sesi wa mina hi ta vona ku hi ku pfuna njhani sesi wa mina khensa swinene mi hlayiseka ni tshemba va ta ku fonela kambe ve ri lava va tivaka swona ku ta fana na tatana Zamba ve ri swi tani ni ta ku nyika nambara ya tatana Zamba Maluleke va ta vulavula na wena va ta ku byela ku endlisa ku yini kumbexani swi nga hatlisa swi lunga sweswo swa certificate swa vana ni u nga heli mbilu na koho tshemba ku swi ta lunga mhaka yele ni khenseli sesi wa mina inkomo ete hi wena mani Nelisiwe Mnisi wa le Hluvukani va vuhosi Nelisiwe Mnisi i tihosi ha swo sure inkomo sesi wa mina hlayiseka inkomo a khensa Nelisiwe Mnisi kusuka la a Hluvukani hi ndlela yoleyo matwini va kha va vulavula sweswi va nga vulavula swoho n'wina mi ri yini n'we mi tiva ku mi nga kota ku va pfuna na swoho va pfuneni kambe ni ta va rhumela ka tatana Zamba Maluleke encyclopedia ya hina loko swi ta ka timhaka ta ndzawulo ya xikaya ku anakeni va tirhe malembe kambe handle ka sweswo a hi ku ku hi na hi la ku ta twa ku kahle leyi a khoto ku endleke yini hi timhaka ta tatana Mabena tatana Chauke handle ka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. ila nga kona mingisero munghana lonene FM akomandela nongonoko ya Afrika wa vulavula ku na nkandziyiso wo karhi lowu nga le ku tlangiweni i manitwa ku vuri yini wu khumba ku advocate la Authorization is the
December. Y'all got the dockets on the 9th of December. So you wouldn't have had the dockets. No, I didn't have the dockets. We only received the dockets because on the 6th you sent a letter to Sentumule. Yes. Yeah. That is what I'm saying. So what would you have based, and that's what I'm trying to get to. You based your facts on the Section 27. Correct. Did you check to anyone before that, or did you base your facts on anything else for us to have those other names? It was on the page that you gave me. That's why those names are there. It And was how do we arrive at some of those other offenses like forgery and uttering and... forgery and uttering. We generally put in our 28th. That's how Yeah. that's how No, I it's explained it, but he said, I have abused my power by doing that. No, it's a standard thing because out of fraud we get forgery and uttering. And that's what I said. When you look at that one paragraph where he says the alleged manipulation of procurement processes, that with the PFMA and fraud, almost invariably, there is forgery and uttering. Yeah. And that if we don't put it in, then we can't deal with it. And remember with the So what they're doing is, do they dissect word for word? Yeah, that's why I stopped watching. Yeah. Today I must have been the dumbest lawyer South Africa has seen. Are you done for the day? Yeah, I was actually feeling sick. I got sick last week, remember? Yeah. And I had a panic attack. So for the first time, I'm taking meds for it. And after a while, I just felt I was soaked. And I realized I wasn't even paying attention. No, but to answer your question, the names that I obtained or placed in the 2813 was the page with your handwriting and the names of the suspects. And then when I asked about it, you said that you consulted with Fadil, and that's how the names came up. I must talk to Dylan. If we have to have a quick WhatsApp call later, is it okay with you? No, that's fine. I'm free. Yeah, because, otherwise I'm very confused because they need to know from me tomorrow. Where did I get these names? And I need to understand where did I get those names. Now, it's fine if you say you got it from me, but I don't know where I got it from. What you told me is that Dylan obtained it after consultation with Fadil. That is my understanding of it. Okay. All right. I have to speak to him. I have to speak to him because he must have notes somewhere. If you look at my emails, ask him to check the My emails. laptop was stolen, so my laptop was stolen in January last year, so I've lost lots of my stuff. But ask Dylan to check because he has his emails on his phone. There's an email between him, you, and I about the names as well as about the documents, the ones that were slotted in under Fadil's door. So there was I vumbhoni lebyi nga le ku yeni mahlweni ka ntshamo lowu nga le ku yeni mahlweni eka khomixini ya madlanga hi tweneni leti n'we mi nga khoma tona a ni ku ri ndlela lavaya va nga tata va ta hi nyika leti ti fambelanaka na leti ti fambelanaka na timhaka ta tatana Chauke kambe ke ve tivi va hetisa swin'wana loko va hetile va tata va ta hi hlevelanyana ka ntsongo ku kahle kahle swi fambe njhani kambe ke loko hi nga siya kona a hi tweni n'wana mi yingiserile nhlekani Hello, Butat, Phuket. poto mina hi pfukeni n'wina mi njhani Hi, Phuket. a khensa Butat, edzima ku vulavula ka ku mathula mali. inkomo kwena Butat, mhaka leyi nga ni khomi kahle mina i mhaka ku especially ka timhaka ta vahlapfa vanhu lava humaka handle. Ma tiva leswi ni vavisaka mbilu ngopfu sweswi hi la ku vulavuleni as ma-South Africans hi tikomba nga ku hi le ku lwisana na vo ngopfungopfu lava ku a va nghena etikweni hi ndlela ka yi nga sasekanga. And swi hetelela swi affectana lava va nghene hi ndlela ya kahle va endla nga ku vo twa nga ku se vuzondiwa a va rhandziwa vanhu lava va makwerhu wa hina lava i va matiko akelani va hina va rhandza since from the beginning back in the days hi hanyisana kahle swinene se manje problem leyi nga suka hi va kona tiboda ta hi a tshamisekanga leswi ni suspectaka ku a ni na mumbhoni bya ku tiya ni kombela mi ni khomela swi swa ku vhele mi lava swi swa khomeka ka nongoloko leyi ni swi rhandzaka hi wona iko leswi swi ni vavisaka mbilu
i ku sweswi tibodara ta hina ku ve na mhaka ya ku ku na mali yo karhi timiliyoni to karhi leti nga spend-iwa 100 meters ya ku faka fence ntsena va charge timiliyoni and a hi si dila na timhaka teto and xin'wana xa koho matiko lama vanhu lava va humaka ka wona a ma tshama hi tshamisana na wona hi twa ku no president Ramaphosa i vite munhu wa immigration wa le Zimbabwe wa le kwinikwini va tshamisana hansi va kuma solution swa ku okay vanhu lava sweswi va nga la South Africa-Dzonga va endlisa ku yini va nga va endla temporary permit ku va kota ku va accounted for hi teka na ti-fingerprints ku loko vo fika va endle vukhamba hi ta kota ku va khoma hi ndlela leyi ya ku olova na. So I think if we must come to that hi va sola ngopfu va hlapa lofu hi va sola hi mhaka ku a va nghenanga kahle la South Africa mara matiko lama va humaka wona a hi tshama hi va vita hi hlanganisa tinhloko hi kuma solution because problem sweswi na yona sweswi va la South Africa van'wani va koho vutomi bya veso byi basela South Africa a ku nga ri nkarhi xana kwa ku hi hlanganisa immigration officers ta matiko lama hi kuma solution even if it's a temporary solution ya ku at least hi kota ku accounta for vo because loko van'wani va koho va nghena hi xikongomelo xa ku endla swo biha va mahlweni va endla swo biha kwala matikweni ya hina. mativa leswi mi swi vulaka i ntiyiso ngopfu kambe van'wani va vula ku na va lava va matiko ya lama vanhu lava va sukaka ka wona van'wani va voho mi kuma ku va ri ka matshamelo lamaya va ku va swi tiva ku kumbexani va onhe tiko ra vona kumbexani a va ri fambisangi kahle kumbe swin'wana ku fana ni nga mi nyika xikombiso sweswi ka ha ku huma tinhlayo tiko leri venge i tiko leri nga swela ngopfu emisaveni hi le Malawi se ma swi vona ku loko mi nga mi tlherisa vanhu va le Malawi mi va yisa ka xiyimo xa njhani ma yisa ka xiyimo xo biha swinene. So I think ku sapota mhaka leyi mi vulaka na varhangeri va hina at some point tithi ku Afrika swilo swi onhaka swi ya mahlweni ku na mhaka leyi ya president Mnangagwa leyi ntlangu yi taka extended term. It's so unfortunate ku swi humela amahlweni ka varhangeri ku rori lava nga swi challenge swilo swa ku fana leswi leswi endlaka leswaku swiyimo leswi nga kona leswi nga fambi kahle leswaku a nga swi fambisi kahle swi ta ya mahlweni swi xanisa vaakatiko va matiko ya ku fana wolawo ene ku ta fika nkarhi wa ku se va ehleketa hi xa khwiri loko va ehleketa hi xa khwiri va ku tiko leri hi nga ku hi nga hanya kahle hi kota ku hlayiseka hi kwihi se va tlulela va ka matiko man'wana. mi twile vutomi ni ko Nkhensa khetsa mina vutomi na khensa 0860002543 n'wana mi yingiserile nhlakani I am John Butet. vutomi na hi pfukeli n'wina mi njhani Epukile no ta vulavula ntshamo lowu nga le ku fambeni wa Matlanga Commission le. a hi bote Handle ka ku mi dyele nkarhi ni ta va mi nghena straight mano lo ta pfuna ku ni ka masiku mambirhi manharhu lama nga hundza a ni karhi ni twa eva interview vo talo va fona van'wana va vutisa ku swi nga va swi vanga yini ku tatana Julius Malema va nduduzele mhani Andrea Jensen so vo tala lava va nga swi tivi i ku leswi a swi endla ku Julius Malema nduduzele mhani luwa a va tivana vhela a ku ngo va ku hlamala loko a vone mhani luwa xo sungula hi ku Julius Malema ku ni nkandziyiso wun'wana wa yena a karhi a vutisa ku u tiva ku ri ni warrant of arrest ya Masimola mara so far a va le ku executeni plan ya kona then xa vumbirhi hi mhaka ku mhani Andrea Jensen a va ri koho eka nxaxameto wa vanhu lava ri va yimela ku lwangwa va NPA eka ku va ve enhloko ya NPA so Julius Malema a swi tiva ku loko mhani luwa u tikuma a va a ri la ka position liya a nga si gweviwa Julius Malema eka nandzu luwa wa yena wa ku tirhisa xibalesa entalweni wa vanhu so a ri sure ku loko no mhani luwa o nghena hala ka NPA a nga survive eka nandzu luwa xo sungula ni milandzu yin'wana leyi va ku nga yi tivi so that was the reason why Julius Malema a ringete ku basela ndlela ya emahlweni enkarhi wa ku nga swi ku a nga si gweviwi unfortunately mhani luwa a nga yi kumangi position hi January xa vumbirhi Julius Malema endzhaku ka sweswo va n'wi vone nandzu hi leswi ngumi swi hlanganisisaka xiswona loko mi kha mi languta na ku ndunduzela loko ya ka ku a ni hleketa ku va Winnie Mandela va lovile kambe se va tikomba va kha va multiply exactly because from the lower level a ku nga ri na munhu loyi enandzu wa Julius Malema a ta ku a ni ku voni nandzu ku vhele loko mo va mi tiva Firearm Control Act ya 2000 ya kombisa ku swibamu hi nga swi tirhisi ku celebrate hi swona ntalweni wa vanhu mara hi nga tirhisi ti-live round so already lava tirhise live round ene xilungu va ri xin'wana lexi yaku ehenhla xi ta tlha xi vuya kwalaha so a ve a thove nawu khale
so a swi tiva ku ni ya voniwe nandzu mara loko ko va ni mhani loyi hala loko a aphila a ya le e-high court a swi tiva ku hale mhani loyi ta voni plan ku na survive so a ku hayi mani pani ti basisele ndlela ni vona ku ni n'wi protecta njhani ni mi twile vutomi na khensa swinene mani kuma tlhoko makata mahungu a mi fanele mi nghene khale kumbexana hi ta vutisana na swin'wana hi ya mahlweni hi anamisa miehleketo na khensa swinene vutomi thank you benjo hi siku ra n'weba inkomu vutomi na khensa ehafu ku bile awara ya 12 sesilili hi lava na tlhoko makata mahungu ya misava ya awara ya n'we kusuka kwalano hi ta va hi kha hi ya mahlweni hi bula na lava hi nga va rhamba leswaku hi twa ku va ri yini vona loko hi langute timhaka leti hi vulavulaka ha toho eka nhlekani lowu ngopfu loko hi kha hi langute ka timhaka leti nga le ku humeleleni hi mhaka ya manana advocate Andre Johnson sesilili nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona nongora ku Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM 34 timinete ntsena ku bila awara ya 12 a hi amukeleni mutirhikulori la a mutirhikulori wa xitsanana na vona la i Professor Dumisani Mabunda Prof Mabunda hi la ku bula na vona la hikuva va hi ringeta ku hi anamisela miehleketo ka timhaka ta vumbhoni lebyi nga nyikiwa eka masiku ya ntsevu lawa murhangeri wa xiyenge xa IDEC a nga ya nyika kambe ke yin'wana mhaka ku va ya leyi se yi nga nghena ya ku ongeti advocate va ta tlhela va vitaniwa futhi ku ta tlhela va vutisanyana na timhaka leti nga le ku endlekeni ka ad hoc committee ku swi tikomba va endle xiviko lexi va nga ha tsakeki hi xona na vovinyi va xoho se a ni tivi ku se swi vula yini leswi ku ya emahlweni a hi amukeleni Prof hi bula na vona Prof nhleka inhlikani khalanga hi khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona ku va hi update rixaka hi xewetana vayingiseri a khensa swinene Prof kumbexana hi sunguleni kwale masunguleni a ku ri na ku langutela kukulu ka vumbhoni kusuka ka advocate Andre Johnson byi tili vumbhoni lebyo ku fika la byi nga hela tolo mi vone yini ka vumbhoni bya mhani lava handle ka le ku ka ku hi vulavurile hi swona kambe a ni ngo ka xiyanimoya veri siku rin'wana na rin'wana ku ta munhu wuntshwa inkomu khalanga loko mi ta tsundzuka kahle khalanga tolweni advocate Johnson a endla matshalatshala ya leswaku a hatla a tsutsuma a nga se vutisiwa swivutiso swo hisa kambe hi vone commission yi ku a yi nge ti-committee ku ri yi ta hatla yi n'wi tshunxa ene i ntiyiso hikuva nkarhi lowu va nga wu veka tolo wu endle leswaku ri a tikuma a ri hansi ka ntshikelelo swinene hikuva a lava ku ringeta ku tsutsuma ku hlamula swivutiso leswi swi nga heta swi hlamulekile loko ya hela siku ra tolo namuntlha sweswi hi nga ku vulavuleni ku na wun'wana mutirhi wa kulobye wa yena loyi a nga ku humeseni ka swilo swo chavisa swinene hi ta swi vulavula hi ku famba ka nkarhi ni vulavula sweswi ni rhambiwile Minister Kubayi u ta va na press briefing namuntlha hi ku hala ka vo 5 o'clock leswaku va ta vona ku ri va nga lulamisa njhani xiyimo xa IDEC hikuva swi tikomba swi bihile swinene kambe ha swi vona leswaku ri swi nga endleka leswaku ri a tlhela a komberiwa ku tlhela a vuyela loko mi va langutile va rixaka leriwana ni la ku ndla hi rixaka kambe ma swi vona leswaku ri va ringeta ku tsutsuma va nga humeleseli ntiyiso amahlweni a hi yena ntsena na lavan'wana lava sweswiwani kumbexani i ntiyiso kumbe hi ntiyiso va nga ka tiwadi ta swibedhlele va ringeta hi matshalatshala ku va nga humeleli ka commission leyi hikuva va swi tiva leswaku ri a va nge swi koti ku ya emahlweni va misleada rixaka hi leswi nga humelela kambe hi pfumela leswaku ri va ta kota ku va na vona va humelela rivaleni va komba xikongomelo lexi a va lava ku xi humelerisa hikuva va tirhisa switirhisiwa swa mfumo ku endla swo huma endleleni khalanga i ntiyiso ku hi nge vuli ku rixaka hi ku swi tikomba advocate Ramsemi vo va kha va te tlhelo ra ku komba ku a hina hi ri hava leswi a heta swi endla a hi khomiwe mavoko swi tikomba advocate Ramsemi hambiloko hi nga ta va hi nga ri na ntiyiso swa endleka kuma ku ri ma swi tiva loko vuxaka byi herile eka vukati ku na ku vanhu va hayeka swin'wana aka public leswi a swi nga humeseriwi erivaleni loko swilo swa ha famba kahle kambe commission yi ta kota ku vona ntiyiso wa leswaku ri leswi a swi vulavulaka advocate Ramsemi i ntiyiso kumbe a nga va a lo vaviseka hikuva
a nga tirhisananga kahle na advocate Johnson hikuva swa humelela mintirhweni ku va mi phijana and then loko se i kume opportunity i endla leswi hi vitanaka fight back se ku nga va ku ri opportunity yaleyo ya ku va ku ri fight back kambe loko ku nga ri swona ni vula leswaku ri i ta humesela evidence ya ku ri leswi advocate Johnson a swi endla a swi nga fambisana milawu hi swi vonile a humesa document yin'wanyana leyi vitanaka standard operating procedure kambe advocate Johnson a tiri a swi kona swo fana sweswo so swa ka swa humela rivaleni advocate Ramsamy i tikomba a ri na vumbhoni hi ku advocate Johnson o vulavula ntsena a nga koti ku tisa vumbhoni emahlweni ka commission. ni kombela mi ni khoma kwala ni hundzisa xiyenge lexi xa mavhengele 50 wa tisekende ntsena loko xi hundzini a hi ta languta ku kusuka ka vumbhoni lebyi va nga byi nyiketa na ku tlhava vitaniwa futhi a swi koteki ku tekiwa vumbhoni ivi leswiya swi pfumeriwa ku swa fana leswi hi nga swi twa swi enerile kumbe ka vumbhoni kumbe ka ku lavisisa vumbhoni a ku na sweswo vumbhoni byi fanele byi langusisiwa ku fikela emakumu ke kambe endzhaku loko ni ta va ni hundze hi laha Major League Birthday ya ka Shoprite hi vuyile. Hlayisa extra eka mbukuti yo fana na 5 kg ya ti Goldie Frozen Mixed Chicken Portions hi 209.99 na 2 liter ya Excella Sunflower Oil hi 72.99 ntsena. Mimbukuti yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi 10 ta August 2026 ntsena eka Shoprite. Swipe kutani u kuma swo tala eka birthday ya Boxer. Xava Rama Original Brick 500 gram ta mune hi 99 rand. Brooks Oros 2 liter tinharhu hi 99 rand. Xava hi 1500 rand u kuma 3 gig Boxercom data mahala eka Boxer. Kuma ntsena eka Africa wa vulavula. sweswo mingiselo mungana lona FM interi hi le ku hi rhurhele Professor Dumisani Mabunda professor kusuka a University of Africa Dzonga ka xikolo lexi xa timhaka ta nawu hi le ku vulavuleni na vona laha hi languta ngopfu ka timhaka ta vumbhoni lebyi byi nga nyikiwa hi advocate Andrea Johnson swi tikomba ku ngeti ku na swi swo tala leswi nga le ku endlekeni leswi swi hetelelaku swi pfula mavangwa ya ku kumbexana va nga tlhela va hetelela va vitaniwa hi ndlela yaleyo ni na tsaka prof ku va mi ni khomele riqingho rero ma ku vula sweswinyana ku ta va na nhlengeletano leyi mina n'we mi nga ta va xiphemu xa yona leyi katsaka timhaka ta ku xana hi nga yisa ku yini mahlweni kambe xivutiso ku ta va ku na ku yisa ku yini amahlweni nduti wa xiyenge lexiwani xa IDAC na vumbhoni lebyi byi nyikiwa hi murhangeri wa show a swi khumbekangi khumbekile Khalanga kambe endzhaku ka nyimpi yin'wana na yin'wanyana ku na ku va ku tlhela ku rebuildiwa hi vuntshwa ha swi tiva leswaku ri corruption eka department yin'wana na yin'wanyana a yi khumbi munhu wun'we ntsena advocate Johnson o va murhangeri swi tikomba loko hi twe na vumbhoni bya tolo mi ta swo mi swi twini Khalanga ku ri ku na un'wana wa valavisisi yaloye a famba lavisisa van'wana kambe ku ri na warrant of arrest for him leswi vulaka ku ri hi nga vona a khomiwile kwala ka masiku mambirhi manharhu ya lama taka se swi tikomba hi nga ku intention ya president ya ku va a establisha this institution yi kahle kambe vatirhi lava va nga vuya va fika laha va vuye va dakiwa hi power va ehleketa leswaku ri vona va le henhla ka nawu kambe a swi tiva leswaku ri ku hava munhu loyi a nga ehenhla ka nawu leswi swi ta endla leswaku ri loko ku laveka ku tshembeka aka institution leyiwani ku fanele ku va na major reform ku fanele ku va na ku vekiwa varhangeri lava nga ta kota ku yisa xiyenge lexi emahlweni ku loko hi langutile vukungundwani byi onhela vaakatiko lero byi fanele byi susiwa leswaku ku ta va na development a tikweni ra hina so hi nge lahleli thawula hikuva munhu wun'we aka institution yo karhi a kumeke a ri na milandzu yo chavisa kambe swi ta endla leswaku ri ku tshemba ka xiyenge xexiya se ku ye hansi ngopfu lero na lava nga sala lahaya swa endleka leswaku ri na vona va kumeka va khumbekile hikuva loko ku ri ku a va nga khumbekanga va ta va humele rivaleni na loko ku ri ku va nga humelangi rivaleni hikuva ku chaviwa
va nga kombela leswaku ri va ya eka commission va ya vulavula swa vona na vona kambe a swi tiva leswaku commission yi na nkarhi yi pimeriwe nkarhi wo karhi lero a swi nge koteki ku ri hinkwavo va ya laya kambe ni pfumela leswaku ri is not too late ku ri xiyenge lexiwani hikuva hi hatle hi kuma vukungundzwana ka xiyenge lexiya ku nga tlhela ku endliwa matshalatshala leswaku ri ku tlhela ku tisiwa ku tshemba hikuva is not too late ku ri xiyenge lexiwani hikuva hi hatle hi kuma vukungundzwana ka xiyenge lexiya ku nga tlhela ku endliwa matshalatshala leswaku ri ku tlhela ku tisiwa ku tshemba hikuva a xi tirhi xi ri xoxe xiyenge lexiwa xi tirhisiwa na swiyenge swin'wanyana so xi na nkoka ngopfu lero loko ku ri ko tlhe ku kumeka vatirhi lava nga ni ku tshembeki va nga kota ku tirhisana na swiyenge swin'wana ku kota ku va na nawu etikweni ra hina lowu nga ri ku na mahlo justice is blind. Ku na vito leri ri tshamaka ri karhi ri vulavuriwa ngopfu ka ntshamo lowuwani ngopfungopfu ka vumbhoni bya voho kun'wana swi ze swi chavisa hi ku swi fike kun'wana va nge hey vumbhoni lebyi hi nga byi hangalasi kunene leswiya swa va commissioner Baloyi va ku mara lava n'wana hi kha va ku hey hi ri yimanyana mi nga ngheni ka vumbhoni byebyo i mani ku ri kumba loyi mi tiva yini hi yena ni vulaka handle ka ku tiva leswi swa milandulando i munhu loyi a nga tindlela vito hi ku endla yini. Xiyenge lexiya xa vuhlori khalanga vatirhi va kona ngopfungopfu a va nga tiveki ngopfu vo tiveka sweswi nga humelela vukungundzwana hikuva mitirho leyi va yi tirhaka hi leyi fambaka underground hi minkarhi yo tala lero hambiloko a xiphoriseni hi tivanile na ti-general to karhi ku loyi provincial commissioner wa le kwini kambe lava va intelligence mi ngo famba na yena kwala kusuhani na yena mi nga n'wi tivi ku ri i le ku mi lavisiseni so ho sungula ku va hi twa mavito ya vanhu lava ya humela rivaleni a mi zange ni n'wi tiva ngopfu ku ri a va tirhisa ku yini ku va swi fanerile mitirho leyi va yi tirhaka a swi fanele leswaku ri yi humela rivaleni ku swi nga endla leswaku swigevenga swi kota ku endla matshalatshala ku va swi nga khomiwi so va tele lava va fanaka na yena hambiloko ku ri ku humelele vona sweswi va kona van'wana kambe mitirho yo tala leyi va yi tirhaka yi pfuna rixaka hikuva khani yi kota ku va yi yimisiwa yi nga se humelerisiwa hi swigevenga. Kambe loko mi kha mi yingisela sweswi van'wana tipolitiki a va hamba va hi byela kwana loko va vitana ti-press conference ematshan'wini ya ku va va vulavula hi ti-political organizations ta vona va hi byela ku swin'wana ta khomiwa ku nga ri khale ko ta ndleka leswi ku nga ri khale ivi se swi huma sweswi ku van'wana va voho va pfa va vulavula na van'wana va voho se swi tirha hi wo ntirho wa koho ku a nga tiveki o tiveka ka vamani i tiveka ka vamani. Khalanga a ni la ku nghena ngopfu ka swa tinhlori hikuva a swi fanelanga swi tiviwa hi rixaka kambe ni pfumela leswaku ri leswi nga ku humeleni sweswi vaakatiko va kota ku swi tiva leswaku ri ku na leswi vitanaka big brother loko i karhi i famba kwala i fambaka kona swa endleka leswaku ri un'wana a ri ku voneni xi nga xi khoma xa cellphone swa endleka loko u endla vugevenga xi kha xi komba ku i va yi ri kwihi so swi ta endla leswaku ri vaakatiko va swi tiva leswaku ri a ku na hambi hi Xitsonga hi ri hambi wo famba enkoveni lundza ri ta vonaka hi swi tiva leswaku ri vugevenga a byi hakeli i nga ha tumbela nyana you can run but you will not hide i ta hetelela i kumekile so na ku va vaakatiko va va ni vukheta ku ri leswi va swi endlaka hambiloko ku ri ku recording ya phone ku ri phone call sweswo taniyani loko ku ri ku yi endla hi ndlela ya kahle a ku na need ya ku i ta chava nchumu ku hava lexi xi tumbetaka kambe loko ku ri ku na leswi swi tumbetaka hambiloko ku hete minkarhi yo lehanyana swi nga endleka leswaku ri service provider ti kota ku pfuna ti-investigators ku va va kumisisa milandzu laha yi nga sukela kona laha yi nga fikelela kona. Prof ni pfuneni IDAC yi nga va yi sunguriwe hi lembe ra 2024 hi swona hi swona Khalanga ku sukusela kwalaya ku fika namuntlha handle ka Khumalo i vanhu lowu va ka tshama va ku va n'wi khoma kumbe va landzelerisa kumbexani xo ka swi nga dumi yi tshama yi khoma va mani. Khalanga i xivutiso xa kahle sweswo loko hi ku prosecution led investigation swi hoxekile swi fana loko hi teka xigolonyana hi xi veka mahlweni donki leyi fanele yi xi koka yi ri hala ndzhaku a swi fambisani sweswo
hikuva a ku fane ku investigation khalanga yi endliwa hi maphorisa va trainiwile. The advocate to advise loko ya court va ku tirhisana na prosecutor mi va mi kha mi n'wi pfuna prosecutor ku ri i ta wu fambisa njhani nandzu lowuya, kambe loko la opportunity ya ku va hi vonile leswaku ri leswi swi nga theory na practical a swi fani. Maphorisa ya fane ya va trainiwile ya kota ku endla vulavisisi loko se ya heta nandzu lowu ya wu yisa ka prosecution va swi tiva leswaku la the prospect of success is higher. So loko mi nyika vanhu lava nga trainiwanga ku investigation ku va va investigata milandzu hi laha swi hoxekaka kona hi ku ti-case to tala ngopfu ti ta they will be thrown out of the window. So tanihileswi nga vula khalanga ku ri hi swi vonile ku ri a ni loko ku na swiphiqo etikweni mi ringeta matshalatshala yo karhi, loko swi nga tirhi mi swi tshika mi languta swin'wanyana. Hi swi vonile ku ri IDAC intention a yi ri kahle ya ku va ku ta kotiwa ku supportiwa milandzu leyi yi lavisisiwaka hi maphorisa, kambe swi vonile leswaku a swi tirhi. Swi vula leswaku ri ku ta laveka approach yin'wanyana loko IDAC ya ha ta emahlweni. Hi ku ni hlamuserile ku swi nga endleka minister of justice announce ku ri no hi ta kuma murhangeri wun'wanyani kumbe yi ta disbandiwa. A hi swi tivi, hi ta twa hi swona loko hi kala ka press conference yaleya namuntlha ku ri na ku ku appointiwe judge Rawlinga loyi a nga ta endla leswaku ri ku va na another structure lexi nga ta kota ku loko IDAC ya mahlweni yi nge he koti ku endla vukungundwani, yi ta swi tiva leswaku ku na munhu loyi a nga languta matirhelo ya vona. Va ta tshama va kha va tisa ti-reports va kombeta ku ri success rate yi njhani. Loko swi nga fambi kahle ku nga fika laha hi mpela xiyenge lexi herisiwaka, ku fana na leswin'wanyana swo fana ti-Scorpions na tin'wani ti-organizations leti ti nga va kona minkarhi leyi nga hundza khalanga. So leyiwani ingaku a yi ri na ulterior motive ya ku destroya vutomi bya ti-general na vanhu vo karhi leswaku ri the few people lava nga kona ka IDAC na swigevenga swo karhi va benefita out of the time that is taking place in South Africa. Prof, a hi sukeni nyana ka vumbhoni hi ya ka ad hoc committee. Swi komba ad hoc committee yi nga tsaki hi ku xiboho lexi yi nga xi teka yona n'winyi ya ku va nga vitani General Khan. Swi tikomba va ha tsakangi xo sungula xa vumbirhi va tikomba va nga tsakangi hi timhaka ta ku vumbhoni lebyi vo va nga byi mukela bya Advocate Johnson u pfumerile ka ri ka Madlanga ko lano wa lahlekisa. Swi va veka ka xiyimo xi njhani tanihi ad hoc committee kumbe va vileli swa vona hi ku tinhlawulo lowu taku wu ta ndlisa ku yini? Leswi swi tikomba ku ri ku se bona va ti undermine hi voxe ku a ku fanele ku humesiwe report ya vona mavhiki ya lama nga hundzanyana. Se yi nga va yi humeseriwe vo karhi va nga twanani ku ri a va ringeta leswi swi vona ku doctor a report. A va yi doctorile nyana report ya vona ku ri yi ta ta yi ri so loko se vumbhoni bya Johnson byi ta humela rivaleni va swi vona ku swi ta hi expose report liya a hi yimeni nyana hi tlhe hi modify nyana. Maveriveri ya vula leswaku namuntlha hi nga tlhe yi humesiwa rivaleni, kambe a hi swi tivi leswaku yi ta humeseriwa rivaleni. Kambe without comparing these structures khalanga vaakatiko va swi vonile ku ri a palamende a ku ri matshopetani laha a ko tlangiwa game yo karhi and political influence yi ve kona hi ku va lava va khumbekaka ka milandzu yin'wanyana hi vona lava nga endla leswaku no timbhoni tin'wana leti a ti ta va expose na vona ti nga pfumeleriwi ku ya ka ad hoc committee. And a va ri na hope ya ku position ya National Director of Prosecution yi ta va yi tekiwile hi Johnson a nga se appeara ka Madlanga. So a swa ha vangi tani hi ku ve wrong calculations. President i kumeke leswaku a ku na munhu loyi a nga fanela ka position liya. Ni hlamuserile ka vhiki leri nga hela ku ri na mhani luya a ri ka NDP a tirhisana na yona IDAC hikuva vanhu vo fana na va advocate Chauke i vanhu van'wana lava fanele va contendile ka position liya, kambe va sungula ku investigatiwa ku va ni milandzu va ehleketa leswaku loko se position liya yi tekiwe hi loyi wa IDAC loyi a nga tshika ntirho va ta ku hayi hi kume ku nga ha ri na nandzu ene se ku ta va ku ri late va ta va nga yi kumanga position liya vanhu vo fana na va advocate Chauke.
a humenele ka sweswo seni prof na ku mvutisa leswiwani ka ku tengiwa ka nandzu wa ku ringeta ku dlaya loko ku nga rixiwa va Kurt Matlala na van'wana va Sesi Tsakani sweswiya ku na nandzu andzeni ka nandzu endzeni ka nandzu laha mina ni lavaka ku twisisa ka n'wina i ku kasi loko munhu a endle vugevenga a mo tende ku n'wi khoma na hi ku se ku loko vulavuriweni hi illegal arrest i yini ya a ni mi tivi ngopfu wa swa nawu mina ni tirhana ni swa vugevenga na swa maphorisa kambe hi ku twisisa ka mina plea bargaining leyi a ku vulavuriwa hi yona eka mavhikinyana lama nga hundza a va lava ku Kurt Matlala a implicate vanhu vo fana na va commissioner va ri mani lowa maphorisa nga tshikisiwa ntirho Masemola a lumbeta vo karhi hi leswi ko strategize-iwa kahle ku a lumbeti vo karhi leswaku ri a ta kuma sentence le hansi so hi loko magistrate a fika ku hayi 8 years a yi lulamanga loko ho ku nyikanyana 12 years swi ta va swi antswanyana hi kona se a nga tshika ku nge hi lumbeti munhu leswi swi nga ta ka swi nga hi hlamarisi loko commissioner Masemola o humesiwa namuntlha kumbe mundzuku swi nge hi hlamarisi hikuva swi ti komba ingaku o sukeriwa a ku na leswi swi vitana ku ti-trump up charges min'witwini yaloya Johnson Tola va n'wi vutisa ku ri i n'wi accusa njhani general Masemola ku ri ku a nga ndlangi nchumu a ri kule ngopfu na leswi lava van'wanyana va nga khomeriwa swona a swi tsandza ku tisa tinhlamulo leswi vulaka ku ri IDAC leswi ku nga na jaji a nga langutaka IDAC nkarhini wa sweswi temporarily swi nga endleka leswaku ri hi twa leswaku ri ti-charges tin'wana ti herisiwa provisionally kumbe ti herisiwa hi laha ku nga heriki swi twini swa va Khumalo ku ri ti herisiwile and muthivi u vula leswaku ri yi nga ha tlhi enroliwa case yo involve va ri mani i Khumalo na Madondo yi nga ha tlheli yi yisiwa futhi leswi vulaka ku ri a va nge hi tengisiwi so xiyenge xa justice system a tikweni leriwani leswi nga vulavula ni Mkhwanazi swi le ku humeleni rivaleni swi nyaka pfale ngopfu khalanga lero loko munhu a lava ku destroya character ya munhu i ri na swe le mandleni ko endliwa ti-trump up charges mindzuku va pfuka va ku hayi a wu na nandzu ku ri ku se i onheriwe future i onheriwe vito ra wena na swo tala ngopfu so hi pfumela leswaku ya emahlweni swi ta va swi nga pfumeleriwi swilo leswiwani hikuva a swi onheli munhu wun'we ntsena swi onhela rixaka na mi tweli prof a khensa swinene tlhelo leri mi nga ta na rona ku tiye ku engeta inkomo hlayisekani khala inkomo Professor Dumisani Mabunda lava va yi fikisaka makumu hinkwaswo swi sungule laha. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. So mingse romgana lona FM emtwini 0860002543 kulo sala timinete ta ntlhanu ya mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano hi ta languta ku swi na tipolitiki leswi ke good enough mashekhu ime kulunga kambe hi tweni n'wina ku n'wamiriyeni 0860002543 ukayelele eka Afrika wa vulavula na vana va hina va endla milayo leyo protecta vanhu a ku na laha ya kona lexi nga tlangiwa hi president Tola i politiki yo vava ngopfu because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament va teka Nkachovi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini ku langutiwa loophole liyani nga byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi tlanga Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. nangona ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lona na FM komba ndlela a hi kuti ku u angula ku yini nga khale ta kuma mahungu emisava kusuka lana hi vuya na mhleri wa tipolitiki kambe ke na timinete timbirhi leti hi nga ha ti tirhisaka hi twa ku mi angula ku yini loko ha rindzele timinete timbirhi ku va hi nga ti tirhisa eku xandla xa holobye wa timhaka ta malulamisele Seiso Mogai va thoriwile tanihi mutshamaxitulu wa PIC mi ta tsundzuka ku mutshamaxitulu wa PIC sweswinyana hi khale a ku ri dokodela David Masondo va ku tshika ku ntirhi se sweswiwani ku thoriwe lavaya ku nga xandla xa holobye kasi ke tlhandla kambirhi tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakelaka ku va hi twa n'we teto ti nga vulavuriwa hi Professor Dumisani Mabunda ntirho loko hi vuya mahungu na misava hi ta va hi kha hi bula na Good Enough Mashego hi twa ku hi tlhelo ra tipolitiki ke xiyimo lexi xi nga va xi ri njhani hi nga va hi fike njhani la ka xiyimo lexi hi nga eka xona kasi yin'wana mhaka hi yaliya ni nga vulavula hi yona ku tanihi xitichi ake yindlu ya makamara mambirhi yo tlela ya khishi na danduru se swi nga leswi n'we mi hi rhandzaka n'we maxaka ya hina n'we mi nga la ka hina ni vula la ha kombela ku loko un'wana u ta ku ni khome makheteni un'wana a ta ku ni khome mbed un'wana a ta ku ni khome ayini un'wana a ta ku ni khome hi nga tsaka ngopfu futhi loko swi ndla vhiki riri ku sukusana namuntlha ku fika nkarhi lowu vhiki leri taka nkarhi walowu a hi ta tsaka ngopfu se nomboro hi leyi 073 665 1800 073 665 1800 loko munhu wa koho mi vulavula na yena mi sungula mi n'wi vutisa ku i mani va nga mi skemi laha handle kambe hi kombela swoswoleswo loko munhu loko ro ripela namuntlha loyi a nga khoma nomboro leyi a ku ka mina ku kharanga mi nga ha va vitani swi tshamisekile ni nga tsaka ngopfu ani inkomo a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi lawa ya landzela hi nomo wa sesi Lilian Hlabangwana ya sesi Lili Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. A swi va mina ka Afrika wa vulavula loyi a hi dyondzisaka swo tala hina tanihi vanhu va le handle ha to kandziyeriwa swinene etikweni ra South Africa hi karhi hi endliwa hi vurhangeri bya hina hi mhaka ku vurhangeri bya hina a byi vuli nchumu hi hina a ho swi lava ku va hi ri haleni nkarhi wun'wana to timfanelo ti va ti tsandzaka na ku endla hi mhaka ya ku vurhangeri bya hina mani byi le ku hi tshikeni a hi nga ta fika laha namuntlha se hi nga kona loko i ngi vurhangeri bya hina byi vula swin'wanyana hi hina vo va ntsena va right kokwani Peti na kokwani Ncindani loko mahlahla ma nga ri kona timbyana ti nge tshami aka Ncindani ti ta huma ti famba ti ya rhwalela mahlahla eka Maluleke hi yo mhaka hina hi ri ku rhwaleni ka mahlahla haleni South Africa i nhlupheko. Avuxeni Mufukile Botkalanga Botkalanga ma khuluma na Talma wale Bekstrand Botkalanga ni kombela ku vutisa ni to maakatiko a le Mozambique va ku vona a gezi i huma kwini i huma a Mozambique and leswi hina hi va hlongolaka va ta famba va ya Mozambique va yi timela gezi so mina Botkalanga a ni kombela ku vutisa leswaku i ntiyiso ke a gezi huma Mozambique ke swaku loko i huma kona hi ta kota leswaku na hina hi kota ku famba hi ya tsema tihunyi ti ta tshama ti ri kona laha ndlwini swaku hambi vo yi timela gezi hi tiva swaku hayi a tihunyi ti kona. Butpet mina ni nga ku a swi nhlamarisi leswi ni swi vonaku swi humelela ka ad hoc committee ne tanihiloko nkulukumba Mkhwanazi vhele a ni a va vurile leswaku ri ne van'watipolitiki na maphorisa va khumbeka ka swisolosolo leswi vona va nga swi andlala leswi endlaka ku ze ku va na madlanga ku tlhe ku va na yona i committee leyi ya ad hoc leyi nga tiveki ku kahle a yi simekeliwe yini kahle hi ku hi nga ri a yo simekiwa ntsena ku
yi ta hi pfalapfala matihlo ntsena se a swi ni hlamarisi hikuva a ni ha n'wi vona na nkulukumba Malema hi wun'wana wa tipolitiki van'watipolitiki lava va zamaka ku sivasiva ku mani a nga ti mani a ti and then loko ku ta vanghana va vona ka committee leyi yena u va a nga ri kona nkulukumba Malema hi swin'wana swi endlaka ku hina van'wanyana hi nga ha n'wi thembi kahle nkulukumba loyiwani na khensa Buthpet ni mi twele boto wa mina kambe hina hi ri munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela sweswo mingisero munghana lonene FM mi nga rivali ku xikombiso lexi mingiseri lo ku heta ku xi nyika hi nkarhi wa mitshamo liya ava va vula ku hikokwalaho ka yini emurhangeri wa Economic Freedom Fighters va nga ri koho aka ntshamo wolowo hi siku rero a vo ngo swi pfuketana va nga vi kona a ku va ku ri na swivangelo leswi swi endla leswaku xiyimo xi va hi ndlela liya ma vo maka kona kambe hambiswiritano swi le ka n'wini hi yo mhaka ku mavonele i ya n'we a hi amukeleni muhleri good enough mashego hi twa ku good enough mi ri yini n'wina manana Andrea Johnson va hetile ku nyika vumbhoni ad hoc na yona yi tikomba se yi nga ha swi tivi yi khoma yini yi tshika yini ku endleka yini good enough nhlekani Brapet na vayingiseri va Afrika wa vulavula a hi sunguleni kwala ka ku loko mi langute vumbhoni lebyi byi nga nyikiwa hi advocate Andrea Johnson mi twa leswi va kha va vulavula so mi twe yini ngopfungopfu loko swi tlhe swi fambelana kumbexani na tipolitiki xi kombise leswaku ri ntlhela ndzhaku ka tsongonyana i nkarhi loyi President Ramaphosa a ta sungula IDEC hi lembe ra 2019 a yi fanele i languta timhaka ta state capture ku ri va hlaya report leya ya Tatana Zondo va ta vona leswaku i vo mani lava faneleke va khomiwa vo mani lava faneleke ku ri va ta ya khoto Paul Hoffman un'wanyana wa vanhu lava tivaka swa ku tala ngopfu hi timhaka ta nawu vulavurile leswaku ID i nkarhi loyi a vitiwa ID ku ri i nge swi koti ku tirha i nga ngheni ka politiki mhaka ku ri matimba ayo a khome i NPA ku ri a ku laveka i ta endliwa ku ri i ta va kwini chapter 9 institution ya ku ri loko u lava ku yi dlaya ku laveka u ya parlamenteni u ta kuma 2/3 majority a ku laveki i fana na leya khale ti-scorpion ta ku ri tatana Jacob Zuma na ANC va swi kote ku ti dlaya nkarhi leyi va lava ku dlaya toho so leswi swi endlekaka sweswi u vulavurile Hoffman leswaku IDEC yi nge tirhi na lembe le 2024 nkarhi leyi Tatana Ramaphosa a ta endla ku ri i ta va permanent i ta languta i ta le ka NPA ku yi nge tirhi mhaka ku ri i ndlela leyi yi endliwaka yona i ta tirhisiwa timhaka ta tipolitiki hi ku ri a yi na matimba loko u khome IDEC a wu fanela munhu loyi a khomeke South African Human Rights Commission kumbe IEC la tivaka leswaku yi endliwe constitution ako ku laveka i huma eka ka constitution i ndlela leyi nga swi kotaka ku tirha yona so a swi tlhamarisi ku ri i nghene ka timhaka ta politiki ka timhaka ta ku ri a lavaka ku rhanga ANC na timhaka ta vo masemola na vo mani ku ri i ndlela leyi a endliwe yona ya ku ri a yi chapter 9 institution ya ku ri a yi fani na ti-scorpion a ku fanele vele ku endleka swilo swa ku fana na leswi kuve loko sweswiwani ku kha ku langutiwa hi fika njhani ka ku xiyenge xa nkoka xo fana na maphorisa xikombiso xi va na leswi ve nge i ti-faction swi ha fambelana na ku ti suka ka tipolitiki na tona a yi ti-faction Brapet la leswi endlekaka kwala a yi tsundzuka leswaku tatana General Mkhwanazi ndzi karhi leyi a ta sungula ku vulavula hi 2025 hi July 6 u vulavule hi mhaka ya Mkunu ku ri Mkunu ku na leswi u vulavule hi mhaka ya Mkunu ngopfungopfu a vulavula hi mhaka ya Mkunu ku ri ku na lava endlaka ku van'wana va ku endla vutsotsi va ku va tirhisa va lava ku tirha na Mkunu leswi swi vonakala swilo swa ti-faction ntsena hi mhaka ku ri vanhu va ku fana na General Khan na vanhu va ku fana na vo General Sibiya va tivana ngopfu na vanhu va ku ri va yiva mali na vanhu va ku ri va dlaya vanhu nta ku va ku fana na vo va ku dlaya vanhu va ku ri va ta vulavula ku fana na loko a ri ka Department of Health le Joni lavaka ku ri swilo swi famba kahle va tivana ngopfu na vona
leswi a swi endleka hala i mhaka ku ri munhu wa ku fana na Mqunu a tiva kahle ku ri loko a lava ku rhanga ANC ku laveka mali ya ku tala ngopfu ku fana na nkarhi loyi Ramaphosa ta kuma biliyoni kun'wanyana ku rhanga so loko a lava a fana kuma mali leyi a yi khome vanhu va ku fana na vo Cat Matlala na vo Molefe na vanhu lava ku ri sweswi vulavula ku ri i vona vanhu lava endlaka vutsotsi la Afrika-Dzonga va khomile van'wana va vona so ku ri vanhu lava nga khomiwi a ku laveka maphoriseni ku khoma vanhu va ku ri va ta pfumela va ta tirhisana na yena Mqunu so vanhu va lavo i vo vanhu vo lavo i vanhu va ku fana na vo Khan i vanhu va ku fana na vo Shibiri kumbe vo Manimani a hi vo Masemula na vo Mkhwanazi na vo Khumalo so leswi endlaka kwala hi ku ri Khan a tiva kahle Mkhwanazi vulavurile ku ri munhu leyi u kota ku nghena Luthuli House a fambafamba mintolovelo a byela lava ad hoc committee so ku ri ku endleka ku laveka Khan a ta khoma crime intelligence ya ta khoma maphorisa mara ku ri swi endleka ku laveka kona vanhu lava ta investigate Khumalo va ta investigate Masemula loko va huma vanhu lava ku nghena vanhu lava so lava nghenaka vo Khan na vo Khan na vo Sibiya i vanhu lava swi kotaka ku tirhisana kahle na votsotsi va la Afrika-Dzonga votsotsi lava va ta pfuna Mqunu ku va kuma mali ya ku va ta rhanga ANC so IDEC a yi tirhisiwa ku tekiwa vumbhoni kumbe ku tekiwa tidokumenti ti fakiwa ka Fadel Adams ti tekiwa ti fakiwa ka Fadel Adams ti huma kahle ka tidokumenti ti huma ka office ya Khan that's why u kuma leswaku mavito la tirhisiwaka la mavito ku ri a tiwa ntsena munhu ku ri a nga va a ri le ka xiphori so va tirhisa Fadel Adams ku ri va ta humisa Khumalo va ta humisa Fadel ku ri va ta tirhisa IDEC ku humisa so ku ta nghena vanhu lava ta tirhaka ku pfuna Mqunu ku ri Mqunu a nghena vanhu lava ku ri a va endla vutsotsi va nga khomi maphorisa ku ri va khomi maphorisa so I faction hina vula ti-faction kahle kahle i politiki la ti-faction ti humelela ka ku ri ku na lava lavaka ku ri ku va na vutsotsi na va nga lavi ku ri ku va na vutsotsi so faction ya kona ku ri i faction ya vo Mkhwanazi vo Khumalo Masemula va ku ri va swi vonile a va lavi ku ri ku va na vutsotsi ku na faction yin'wana i timisele ku ri hi nga swi kota ku hanya ku na vutsotsi as long as va fake Mqunu ka vurhangeri va ANC so va ta kuma ti-position ka SAPS kumbe ti-position tin'wanyana ka tindhawu tin'wanyana loko ku ri na nhlengeletano liya ya ku lava ku ta languta hi timhaka ta xiviko xa ad hoc a ku ri siku leri manana Andrea Johnson a va kha va nyika vumbhoni a ka Madlanga Commission swin'wana swa leswi nga vulavuriwa laha i timhaka ta ku vumbhoni lebyiya va nga byi nyika byi lahlekise ad hoc committee ni twe va kha va hlamala ngopfu swirho swa komiti liya van'wa tipolitiki kasi xa vumbirhi lexi xi ti komba ku nge xi le ku va tikiseleni i mhaka ya ku va fike njhani ka xiyimo xa ku va nga vitani General Khan va ti komba va kha va ti sola ngopfu ku va nga vitani General Khan kumbexana a hi tlheleleni kwalano ka ku General Khan a va n'wi vitanangi hi mhaka ya yini nako lexi nga va ku xi ndlaku va ti sola sweswi hi mhaka yini vulavisisi bya IDEC hinkwavo ka vona i vulavisisi bya ku ri vusungule hi General Khan va ku vusungule hi section 27 affidavit i huma ka Fadel Adams loko u ya ka section 27 ya Fadel Adams u famba u ya ka affidavit Afzal Khan swa fana leswi tsariweke lawo so loko kambe a va teke Khan va mutisa ka the committee a swi ta humelela maka ku ri IDEC investigation ya yo kahle investigation ya Afzal ya Fadel Khan ya ku lava ku humisa vukhumalo na Manimani so vanhu va ANC that's why Mkhwanazi i nkarhi leyi a tlhela ra vumbirhi u vulavurile leswaku van'wana va n'we mi tiva Khan kahle mi tiva kahle Khan ene wa nghena Luthuli House mi fambafamba na yena so lava ANC vo tatana Solile Khanyani vo Manimani lava ka va ANC va mi tiva kahle Fadel Khan a va tiva ku ri loko a ta ku ta humelela swa ku tala ngopfu xa vumbirhi i twe tatana Julius Malema endzhaku ka vumbhoni bya Johnson a ku hey me a nga tivi leswaku Winnie Mandela se u tlherile a yi ku kumbe se u lovile ka Winnie Mandela u tlherile loko se u yingisela vumbhoni lobu humelaka ka Madlanga u twa leswaku munhu wa ku fana na Khan u tolovele ku na vutirisani byo karhi na Julius Malema se leswaku byela ku ri Julius Malema swa endleka ku ri a tiva kahle ku ri IDEC i tirhisiwa ku
ku thongola vanhu va ku fana na vo Khumalo leswaku vanhu va politiki va ku fana na vo Julius na vo Manman loko lava kondla swilo va ta tiva ku ri hayi ku khome Sibiya yi tiva ku rende leswi ku khome Manimani yi tiva ku rende leswi ku khome Sinuna so leswi swi a swi endleka le a to committee a ku na munhu la a chavaka a the committee ku ri i committee ya politiki i the politician kuna evidence leader yin'we yi tirhisana na vanhu vambirhi so kahle ka Madlanga that's why a nga lavi a ku byela ku ri u ve na panic attack loko a byeriwa leswaku fanele a ya ka Madlanga so Khan a swi nga endleki ku ri sweswi va mu lava ka Madlanga a nge mara kambe a va mu lava ka a ta famba mara a to committee vo Soviet a va nga mbiti va vente ku va nga mbiti va tiva kahle ku ri loko a fika leyo ku ta humela vumbhoni bya ku tala ngopfu na loko vumbhoni bya kona nge fani na vumbhoni bya humela ka sweswi ka commission leyi so i mhaka ku ri IDEC investigation hinkwako ku sungula ka Fadel Adams ku fika life leyi i fikeke kona a ku ri ntirho wa Khan wa ku a lava ku khoma crime intelligence laha tirhaka kona na wanuna wa Advocate Johnson va tirha swikan'we le ka crime intelligence ku ri loko ku khome Andrea Johnson ka IDEC wanuna wa ye a khome position ya le henhla le ka crime intelligence Fadel Khan a khome position ya le henhla a ku ta endleka swilo loko Mkunu kumbe Manimani a lava ku endleka swilo sweswo swi ta endleka se swi vula yini leswi ka timhaka leti ti nga sunguriwa hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi swi vula ku swi le ku kombeni hakantsongo ku timhaka van'wa tipolitiki va nghenelerile ka mafambisele ya timhaka ta nawu na ku lwisana na vugevenga la tikweni leri swi komba ku ri va nghenile leswi hi swi vonaka la Brapet swimbirhi swa ku sungula Bomkunu a va lava ku khoma ANC hi mhaka ku ri ANC a yi na matimba a mfumo munhu a tiva ku ri loko ni ri murhangeri wa ANC ni represent ANC ni ta va president ya tiko ende ni ta swi kota ku endla swilo tithendara kumbe yini sweswi i mhaka ku ri ANC se yi tshame ka 40% ene loko hina hi vulavula i ta ku no swi nge endleki ku ri ANC yi tlhelela ka matimba yo avo 50%. Leswaku lava ku khoma maphorisa swi ta vonakala se swi ehlela hansi ka tsongonyana ku ri u ta ku no ni ri Brapet ni khome ANC na 36% swi ta ni pfuna yini ku ri loko na 36 swi endleka ku ri nga swi koti ku va president mara ku capture state i swilo swa ku ri ANC vo swi tikomba ku ri ku na lava a va lava ku capture maphorisa kumbe leswi swi lavisiwaka i Madlanga Commission criminal justice system mara ku na kun'wanyana sweswi timhaka ta munhu wa ku fana na vo Tony Loni ku ri na ye ku na laha lavaka ku capture kona ku na tipoti ta politiki mava ta politiki hinkwawo a lava ku capture kun'wanyana swi biya ngopfu loko u lava ku capture justice system ku ri i xilungu va ku na thin blue line ku ri loko se u capture maphorisa swi ta vavisa vanhu nje munhu a tshamele kaya u ta kuma ku ri loko a fane maphorisa a nga swi koti ku so i leswi endlaka ku ri leswi swi vonakala swi bihe ngopfu mara ku capture state i leswi mavandla ya politiki hinkwawo a lavaka kona so ANC EFF ya lava i mhaka leyi vonaka Julius Malema a tirhisana na vanhu va fana na vo Fadel Khan ANC ya swi lava mara sweswi se ANC ta tsandzeka hi mhaka ku ri loko u ri commissioner kumbe u ri lieutenant general wa maphorisa u fake 30 years ya vutomi bya wena ka maphorisa va ku byela ku ri ku laveka ku endla swilo swa ku ra swi kahle u ta tivutisa ku ri so swi tikomba ku ri ni ta lahla career ya mina ku fana na sweswi Andrea Johnson u na 30 years a ri prosecutor mara namuntlha vhiki leri swi tikomba ku ri ku herile ye ene Brapet i tsundzuka leswaku i nkarhi leyi bato ya huma Andrea Johnson a lava ku khoma NPA so u tivutisa ku ri loko a abusa power a ri ka IDEC i ri n'wana wa NPA a ta endleka yini loko se a ri le ka NPA na mhaka ku ri laha a fambaka kona ku na vanhu lava fambaka u famba na ma-India ye ku na ma-India ku tala ngopfu hi mhaka yin'wana ka fanele vulavula yona ku ri swi tikomba ku ri a wu ta kuma leswaku vanhu va ku fana na vo Khan kumbe vanhu va ku tala va ku fana na vo Vivian Reid va ku ri munhu ta ku laveka va lavisiwa a va nga lavisiwi ku ri u tikomba ku ri u na leswaku ri lava vanhu va voho I miracle ku ri la ka IDEC ku tele Munsami vo Manimani i swin'wana swa ku a swi fanele ku laveka swi langutiwa loko ku ya le mahlweni kambe loko swi nyika ku ri kumbe IDEC wa ta lava ku ri va koma a ni voni Brapet ku ya laveka IDEC ku laveka ku tlheriwa ndzhaku ku ta endliwa
unit ya ku ri ya ku fana na Scorpion loko va lava ku endla ku ri ku va na anti-corruption unit ku laveka va endla IDEC leyi va endla i va chapter 9 ku ri loko u lava ku yi caca loko u lava ku yi disband ku laveka u famba parliament u ta kuma 2/3 majority ya ku ri a ku na banka la politiki leri nga ta swi kotaka ku kuma 2/3 malembe la taka kambe loko wo va i thole munhu ke loyi a nga swi twisiseki ku u endla yini ku ve ena matimba ya lama ya ku ta laveka 2/3 va huma njhani loko u khome munhu loko thole ya ku laveka 2/3 loko u lava ku disbanda chapter 9 ku fana na so mara loko i ri investigation authority ku fana na sweswi i ri ka NPA president Ramaphosa nga pfuka mundzuku aku IDEC i cheke ngopfu a yi laveki a nga swi kota ku ri va parliament 50+1 ya ti-member of parliament va nga swi kota ku yi disband so loko va lava ku lwisana kahle na vutsotsi la Afrika-Dzonga ku laveka va endla i va chapter 9 IDEC kumbe va teka IDEC va teka na DPCI Directorate for Petty Crime leyi ti-Hawks va endla unit ya ku ri i fana na ti-Scorpion Prapet ku laveka yi tivisa ku ri swilo yini va chava ku endla ti-Scorpion ku tlherisa ti-Scorpion va chava yini va ta endla va IDEC va ta endla vo DPCI va chava yini loko ku tlherisa ti-Scorpion so as long as va nga endli ku va na unit ya ku ri i na matimba ku fana ti-Scorpion ya ku ri nga swi kota ku lavisisa commissioner wa maphorisa ku lavisisa Faisal Khan swi tikomba ku ri ku na swin'wanyana vanhu va politiki va nga laveki swi humela le handle swi tikomba ku ri loko va vulavula vo ANC na EFF ka parliament va ta ku hina ya kaneta mara ku na kun'wanyana ku ri a va kaneti va swi kota ku tirhisana kahle ku ri Julius Malema a nga n'wi byeli ku ri lava ti-Scorpion a nga ti lavi na yena MK Park a yi lavi ti-Scorpion ANC a lavi ti-Scorpion swilo yini vanhu va politiki va nga lavi ku ri ku va na unit ya ku ri i swi kota ku endla ntirho yi nga tirhisani na vanhu va politiki loko ma vulavula hi commissioner mi vona vumundzuku bya commissioner Masemula byi yime njhani endzhaku ka vumbhoni lebyi a ni vona ku ri ta hlelela ka ntirho wa yena swi ta fana na leswi endleke ka vo Brigadier Mukwele na vukhomada ni ri NPA sweswi yi humise ti-charges leyi loko va ku provisional mara a ni voni ku ri hi September loko va fanele va ya court va ta so ni vona ku ri munhu a ku fanele Masemula na yehe va ta mi tlherisela ka ntirho wa yehe mara hayi ku ri leswi a swi endleke kumbe leswi a ka ri u pfune ku swi endla a swi kona mara u ta tlherisela hi mhaka ku ri ku chela vito ra yehe ka docket na vanhu va ku ri va endle swilo swa ku biha swa ku thyaka a swi endla ku ri vanhu va Afrika-Dzonga va ku na yehe u tirhile so ni vona ku ri vhiki leri kumbe vhiki leri taka hi ta twa va ku se tlherisele ka ntirho wa yehe leswi vulaka leswaku lowa ku ri wa actor sweswi u ta vuyela ka portion ya yehe ya ku va divisional commissioner good enough mashiko a khensa swinene vuhleri bya n'wina ku dya ku engeta kanimambo kasi hikokwalaho i good enough hikokwalaho ka yini nga ha endli ku leswiya swa ku khensa mina se dyondza man'wanyana ni ri la ni twe va ku loko u nga lavi ku ri khensa mehe u ku kanimambo mara sasa khensa mehe tsakisa ni khensile swinene ni ta tirhisa hi nkarhi se loko ni kuma ravunharhu ku na kanimambo ku na khensa mehe loko ni kuma ravunharhu se ni ta chuza ku ri hayi namuntlha ni tirhisa leni hi siku leri ni tirhisa leni number 20 good enough a khensa swinene inkomi good enough mashekho mingisero mgana lona FM va nga hetisela vuhleri byo lebyi n'wemeri yini 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula la hi le ka mgana lona na FM makomba ndlela a hi kuti kuwe u ri yini sweswo teto timhaka va ka hina n'wemi angulamo ku yini xana bindzu ra wena ra tsandzeka ku fikelela xivono xa rona leswi swi nga endla leswaku u nga ha tiveki no rivariwa hi ku olova hi tikhasimende ta wena xiyenge xa vunavetisi xa SABC xi kona ku pfuna wena swa olova na xitichi xa Munghana Lonene FM rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za la u ta kota ku burisana na vaxiyenge xa swa vunavetisi mahala hi ri swin'we hi ta kota ku tumbuluxa tindlela ta vunavetisi bya matimba leswi nga ta kota ku fikelela tikhasimende leti nga fanela rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za Munghana Lonene FM makomba ndlela
so mingisero mngana lona FM 0860002543 ayi ukuthi wena ku Angola okuyini kwala ungayingisela xitichi lexi ka nhlekani lo makumembiri nkombo 2 minutes ntsena ku bilawara ya 13 nteri xikombelo lexi ni ngete mi xi hundzisa ha xi le ku tirheni swinene xi le ku tirheni a cancer swinene hi le kusuhi ngopfu no fikelela la ya koko ka yindlu liya matimba ya n'we tani hi vaseketeri va Munghana Lonene FM hi tata timhaka va ka hina a mi twenini kumbe ri yini 0860002543 kumbe mi bela ka riqingho i riqingho leri hi ri tirhisako handle ka sweswi mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi kota ku twa ku n'we mi ri yini kwala mi va ku mi kha mi famba na hina mi ri kona hi ndlela yoyoleyo timhaka leti ta vugevenga na yini a ni kha ni vona a Saudi Arabia va ku heta ku tivisa leswaku va dlale vanhu va 5 hikokwalaho ka ku va kumeke va ri na swidzidziharisi se ti vutisa ku milawu ya mixaka luwa kumbexani se hi fikela ka ku ha yi lava na a ni tivi kun'we mi ri yini mhaka yeleyo ku yisa amahlweni vona na maphorisa va le ku tirheni va ya hala na hala ku lo ku khomiweni ka vanhu lava va nga ri ku na maphepha a khale ngopfu na ku vona brigadier Hlulani Mashava va kha va vulavula na vateki va mahungu va kha va komba hi laha vatirhi va hi laha va nge le ku khomeni ha kona vanhu vo huma matikweni laha handle va ri ha maphepha xivutiso ku tsande yini ku va swilo leswi swi va swi endliwe khale a va nga swi tivi ku swilo swa endliwa ni vula ku kumbexana ku lo huma nawu wu ku mi nga ha va khomi maphorisa a mi lo nyikiwa nawu va ku mi nga ha va khomi vanhu vo huma matikweni le handle kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano hi ku loko sweswi mi ri ku va khomeni mi tirhisa nawu wihi lowu a mi ri hava mi tirhisa nawu wihi loko a mi ri hava loko a ha ri ka timhaka to tshika swilo un'wana muyingiseri i vulavule na mina nkarhi wo leha tolweni a vulavula hi timhaka ta magistrate office ya le Giyani a yi tikombi na ku i muako wa mfumo ku hala kumbexani nga vona ku byariwe bya sinyona ku tikomba ku wo kuma nga rito leri nga ri tirhisa i te hi le budu leyi se hi ta hi ya jika mundzuku na yena hi twananini ku hi ta hi ya vona ku kwihi hi ta kota ku twa ku vurhangeri bya tiofisi letiya byi tsandzeka kwihi ku byela vanhu va ka public works loko ri ku public works loko ri ku ndhawu ya voholobye va fanele ku va vona ka basa va kota ku tirhana na swona va tsandza kwihi hi laha hi laka ku languta kona ku ya amahlweni kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya awara ya mbirhi ya ta emsekweni kusuka kwalano hi ta twa n'we kumbe ri yini ka 0860002543 nhlekani sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandlela ni khalanga Pat Mathebula hi kuti kuwe u ri yini kona u nga ko ka timhaka leti hi nge le ku pfuleni hi tona leti u nga na tona un'wana mingiseri hi loyi nhlekani DP papa mina minjana hi vukile mkwina hi kona DP khensa DP ma vona mhaka leyi ya vahlampfa ne a ni vulavula na mfana wun'wana tolo u le Malawi ne ya u nyike xitshembiso a ku ka mina u le ku vuyeni ivi ni ku hikokwalaho ka yini mhaka ku u fambe hi ku vona xiyimo xi nga ri kahle la South Africa ivi a ku ka mina ndlala ya vava so mina hi ku vona ka mina DP loko vurhangeri bya hina byi nga lunghisi timhaka ta tipolitiki ka matiko lama hi nga akelana mona vo Mozambique vo Zimbabwe vo Malawi ku munhu la nga tshamela ku ndlala vanhu lava nga a Zimbabwe va ta vuya lava nga a Mozambique va ta vuya loyi ni nga vulavula na yena tolo u le Malawi u ri u ta vuya swa tsafela kwana va swi vona hi mhaka ku loko i ANC xikombiso yi ri ku bambeteleni ka leswi endliwaka hi minangaka a Zimbabwe vanhu va nge tshameli ndlala ka hina swa hi olovela ku vulavula ku a va fambi hi vulavula leswi ta leswi mara ku munhu la nga kondelela ku ndlala ku na vusweti byikulu ka matiko lama hi nga akelana mona ende loko mi languta xivangelokulu i vurhangeri lebyi hi nga na byona ka vanhu lava hi nga akelana vona so ku ya hi mina loko South Africa yi nga lunghisi kumbe ku nghenelela ka ku pfuna ka ti-economy leti nge le kusuhana ni twa yi nga ri problem leyi a yi nge heli khalanga kambe xivutiso ku ta va ku
na swi twisisa Malawi a ku kuma vumbhoni bya ku hi ro tiko leri nga swela swinene emisaveni swa twisiseka ku nga va ka hanyiwa ka malembe lama kumbexana n'we mi nga hundza khale kumbexana va nga va ri ka 1982 kumbe 1980 kambe xivutiso hi ku i ndzhwalo lowu fanele ku rhwariwa hi Afrika-Dzonga ntsena ke hikokwalaho ka yini hinkwavo vanhu va ta Afrika-Dzonga va nga eka matiko laman'wani lama na swilo swa swi famba ku nyana kantswa a hi mhaka ku kumbexana hi nawu no na swi nga va swi ri xiave xo karhi DP mara hi ku vona ka mina loko mo languta ikhonomi ya hina la Afrika i yin'wana ya tiikhonomi ta kahle maswani so a hi languteni vo makhelwane a hi languteni Mozambique a hi languteni Zimbabwe a hi languteni Malawi i vanhu lava va nga kona loko mo languta tinambara ti komba ngopfu ku ri i vanhu va matiko lama se loko ho languta vurhangeri ka matiko lama a swi le ku fambeni kahle and South Africa yi miyelini ka mhaka leyi so hi ku vona ka mina mavona howa leyi nga kona ya leswa vo March and 999 swi ta hela vanhu lava hinkwavo lava nga famba ta tlhela va ta tlhela yi sungulisa hansi so a ni voni ku ri na xisuhi xo DP hayi xiyimo xo tika swinene ivi xo hetelele DP mativa matitwelo man'wana mativa le ku mi languteni n'wina a mi ti voni mara mi ri xikangulo ya vutivi fambani ka Robert na mani kambe na i mani wun'wana na mulunghisi mi ya va byela handle ka sweswo a hi hlayisekani buti ko 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Mugala Lonene mina ku vanga swin'wana na n'wina na ku na van'wana va nge le ku tirheni laha va ya kwihi vona 0860002543 un'wana mi ngitserelo nhlekani nhlekani mwazi Mfukeni hi Mfukeni njhani na iko yi le ku lobeni ngwenya mara swi kahle mani hi loko munhu va vona endla ri na swilaveko kumbe vuswikoti no swi kahle okay namuntlha na nhlekani hi muhasi na ku vulavula hi ku release-iwa ka mali leyi a yi khomiwini ya timasipala leti a ti fele kotha ku va yi chuchini hikwalaho ka ku va ku vulavuliwe na timasipala hinkwato leti a ti khumbekini ku ti fanele ti landzelela swo karhi leswi mina ni nga ta swi veka ku i ti-prescripts within Municipal Systems Act 32 of 2000 muhaxi hi ku vona ka mina ku va ku khomiwe mali liya kumbe threat xixungeto lexiya xi nga va kona it must serve as a stern warning or a wake up call ka timasipala hinkwato ku ti fane ti aligna na ti-prescripts leti ta local governance ka legislation leyi ni nga yi tshaha ehenhla mara ku na leswi vula an elephant in the room endzeni ka timasipala hi ku hambanahambana ndlopfu leyi nga kona endzeni ka kamara hi leyi ku na ti-labor unions masipala hi ku tiva ka mina yi na tiyunion timbirhi ku nga SAMU na EMATO ngopfungopfu vatirhi va ka masipala lava vo tala va vona va nga hansi kumbe endzeni ka mihlangano leyi va hetelela va nga landzelerisi matirhelo ya vona leswi nga languteriwa eka vona hikwalaho ka ku tshemba ku ti-labor union ta vona ti ta va yimelela hi yo mhaka ku ri ku onhakeni ka swilo mo ni hatla ni nyika xikombiso ku na ti-services ta ku fana na refuse collection makuma ku adorobeni ku na vanhu lava va tirhanaka na ku rhwalela malakatsa ma nga ri ku rhwaliweni malakatsa ku nga ri na xitereko sewage disposal and sanitation kumbe storm water drainage hambi ku ri ku safe drinking water hambi ku ri ku yisa gezi ku phakeriwa ka gezi ka switangi leswintshwa leswi tsakamukaka i vutihlamuleri bya masipala hambiloko ku ri keni wa district mara emasipala mara swilo sweswo hinkwaswo mi kuma ku swa tsotsomba kumbe swa nonoka
hi mhaka ku vatirhi lava fanelaka ku tirha ntirho wolowo va koka milenge va tshemba ku union ya vona yi fanele yi va yimelela loko va fanele va tshinyiwa hi ti-shop steward na hi van'wani varhangeri va hetelela va koka milenge leswi nga bad van'wani veri a vo koka milenge hi mhaka ya ku kumbexana va tshembe ti-union kambe van'wani va voho i mhaka ku mi va thole hi mhaka ku i branch secretary ya n'wehe kumbe va thole hi mhaka ya ku a ri ward committee member mi va thole hi mhaka ku i comrade se a mi koti ku n'wi byela hi ku loko se mi ya ka branch i ya vula swin'wana. No, ntiyiso wolowo na wu tiva ni pfumelela na n'wina 101% loko ku ri 20% ta hindza ka 100 hi swona leswi ni swi vulaka muhaxi ni tshame ni vula siku rin'wana kwala ka nongonoko ku leswi swi hi tsangisaka ku va kumbe swi va tsangisaka ku vanhu lava nga khoma matimba ka timasipala ku kumeka va tirha leswi va nga thoriwa swona i timhaka ta ku chava the political ramifications loko no swi veka hi ndlela yaleyo loko se swi fika hala ka ti-dynamics ta party kumbexani ta vanga ku loko mi fanele ni lava ku langiwa ku phushiwa ka politiki swi endleka vanhu lava va ni sideline va nga ha ni seketeli so i swiphiqo leswi swi nga kona ngopfu ka timasipala ta hina hi ku hambanahambana ka tona a hi voneni swin'wana muhaxi ku na miganga yin'wana yivu leyi switarata swa kona swi nga fambekeku mi ti vutisa ku mara ku na khansela ka muganga lowu ka xitandi lexi ene khansela i kona hambiloko ri kana nga tshami ka muganga wolowo phese hi mhaka ku tiwadi tin'wana ti va ti angarhile muganga wa ku hindza wun'we mara hambiswiritano i fane a swi tiva leswaku ntirho wa yena ku kumeka switarata leswi nga kona phakati ka muganga leyi hi nga ka yona swi basisiwa na hinkwaswo sweswo so no pfumela ku ku wake up kumba ngopfu ene ya kahle hambileswi swi nga na nkarhi wo koma ku kumeka va khoneketa mali leyi mara va fane vanhu va cambuteliwa va swi tiva ku loko mi nga ngi swona hi ta khoma mali leyi vuriwaka i ku cable share leyi mi fanelaka ku kuma yona ku ti-services ti kumeka ti famba ti ya nyikiwa vanhu timasipala a va tirhi ntirho wa vona hi vurhonwani na hi ku tiyimisela muhaxi ni khensini swimanga inkomo khensa mina 0860002543 loko va vulavula hi timasipala to toleto un'wana ni rhumele hungu laha ku yin'wana ya timasipala kwala Limpopo yi tekeriwe mali leyi kolota ya xibalo se swin'wana swo tika swinene leswi ni vula kasi mi kolota i ya mani mali leyi a ni mi nyikiwa mali hakela ti-service laya mi hakela vatirhi mi hakela yini mi hakela xibalo mi za mi kolota mi ri masipala hi mhaka yini swi ta lava muhumelerisi va lava hi ta twa mi tsandzi yini ku hakela xibalo xolexo kambe mi swi ri tani a hi ku tivingiseriwa mina 0860002543 n'wana miyingiseri hi loyi ni hlekani aye minjhani uzamina papa mina hi pfukile n'wina minjhani i kona a khensa mina ndo va na suggestion loko ni langutisa laha a vanhu vo tala va nga talanga lomu matikweni ya le handle va ta tala ka tiko leri sweswi ku nga na ndlala a hi tingi ku ri va landzela rhandi leri nga kona rhandi i current loko ku ri nkarhi wun'wana vona special njhe la swavasati ra Mozambique lomu kusuhani ni swi tiva ku ri vona va xavisa tamati swo fana na leswi lomu loko ku ri nkarhi wun'wana vo tirhisa swo fana current yo fana na rhanda lomu va nga fambi ta ku tala ka vona kuza hala swa xavisiwa swilo swo fana na leswo hayi ku ri vo landzela ku ri lava ta mintirhweni kuza va teke mintirho yo fana ku ri va ku hira u khome ID vo mara loko ku ri nkarhi wun'wana ko tirhisa swo fana na rhanda ku ri va ivi ri kona va tirhisa current ya rhanda laha va nga famba hinkwavo vanhu lava talaka vona lavo xavisa xitaratini va nga famba handle ko ri va nga ze va hlongoliwa no hlongoliwa kasi ti-medical a ti xavi na a ti-medical ta xava a ni ri loko kume rhanda lawani hala yi ta fika yi hweta mali ya na le henhlenyana mara loko ku ri nkarhi wun'wana rhanda leyi yo xavisiwa yo tirha kona halaya va nge va voni la a ni ku hembila u nge va voni la se swi vula ku loko munhu a kume ntlhanu wa makumu a ri na 100 rand yi fika yi ndla mali yo nyawula yi tlhe yi xava swilo swo nyawula loko se yi ri halaya loko yi ri 100 rand loko yi ri 100 rand mali yin'wana yo talanyana hikuza manje yi hi ku ri ya khandziyela nyana nkarhi wun'wana ya yi yehla so loko ku ri nkarhi wun'wani swo fana na leswi ku ri nkarhi wun'wana kume 100 rand I think it's 300
loko ma 100 maybe 340 ku na un'wana nga kusuhana na mina kwala a yi cinca mali leyi then also na swi vona ku ri yi tlakukile nyana so loko ri nkarhi wun'wana laha ku landzeleriwa yini kahle kahle laha loko va xavisa mimopo yini switarateni matamati ku ri ku landzeleriwa rhandi loko va kume rhanda leri va ri cinca laha ri endla mali yo tlakuka nyana that's why ku ri swi va yi tlakukisele va kota ku xava swilo hala cheap wa swi vona mara hayi le ku ri nkarhi wun'wanyani lani vo tele mintirho hayi lava telanga mintirho kahle i mhaka ya ku nxavo wa mali ya voho loko yi ri halaya a yi vulavuli leswi va lavaka swona yeah that's right a yi vulavuli swona swi lavaka swona hayi swona non khenseli swinene buti wa mina khensa loko mi tena tlhelo rero inkomu buti wa mina okay a khensa 10 timinete ntsena a yi seva awara yambirhi mahungu ya misava ya tana mani ka mahungu ya misava ya tana Ike Ike tana mahungu ya misava ya tana Rhulani Mzamani kumbe ni n'wi nyika vito reri ya Rhulani Mzamani ava Ike hayi a nga kota ngo Ike 0860002543 nangona ku ya fika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela timhaka ta tinhlayo ta vanhu la tikweni tina xiave xihi eka mahanyele ya hina tanihi vaaki yin'wana ya mijakanjekisani leyi ya lavaka hi gimeta nongonoko wa munduku loko hi gimeta n'hweti hi yoho mhaka ko movha mi yi hleketa mi ta twa ku miri yini kambe n'wana mi ngisirhelo ni hleka ayi Kalanga papa mpfukile hey na vala n'wina mi njhani mpfukile mina ni na ku vulavula hi tindlela leti nga tirhisiwa ku lawula matalelo ya vahlampfa la South Africa mi ta yima na mina ku ri vanhu vo tala lava taka le matikweni ma le handle va fika va kuma ntirho la South Africa so ku lawula swona i ku lawula van'wani va fika va ti tirhela na pfumela inkomo ende van'wanyana va fika va kuma ntirho loko mi languta ka ti-restaurant ka ti-hotel ka family va tele ngopfu vanhu valaha so ku lawula swona i ku langutisana na vathori loko tiko ra South Africa ro tisa milawu eka vathori hi ndlela leyi loko munhu a tikuma a thole munhu loyi a nga ri ku na maphepha a nga fayiniwaka ku fikelela a nga luzaka na business ya yena so swa kutani swi nga fika emakumu hi ku loko mo langusa ti-restaurant ta ku tala loko mo ya va Sunshine mi kuma ku sukela ka manager na xitafu hinkwaxo i vanhu ve le handle ti-hotels a ha vulavuli hi vona ka family la ku risiwaka la ku rimiwaka hi vona so hi fanele hi sungula kwala loko hi lava ku limita nambara ya vahlampfa lava taka hi le handle and loko hi ya ka timhaka ta maphorisa a va na ndhawu ya ku va veka kona vanhu lava loko va va khoma loko hi va khoma hinkwavo hi nga pfumala ku va veka kona that's why mi kuma ku na kokwala maphoriseni ku pfa ku va na nkarhi ku ndla ku nga ku a ku le ku khomiweni ka munhu hi mhaka ku ndhawu ya ku va veka yi va yi nga ri kona so loko ku ri ku va tela South Africa va fika va nga kumi ntirho a va nge heti na vona mara hi ku va swi tiva ku ntirho va ta wu kuma va ta hi xitalo van'wani veri swin'wana swi vanga hi ku munhu wa ta a suka a Mozambique a Zimbabwe a Nigeria kwihi a fika xava a hi nge xikombiso a xava filling station loko a xava filling station a tlha teka vanhu lava tirhaka laha ku va vanhu va ka vona se na sweswo mi nga swi rivali ku mi nga kuma ku swin'wana leswi ndlaku ku tin'wana ta ti-restaurant mi kuma ku vinyi va toho loko ku nga ri vanhu va nhlonge yo basa mi nga kuma ku vinyi va toho na vo i vanhu lava va n'wankumi va humaka matiko yo karhi va nga fika va xava kwalaya se va ku swantswa hi tirhisa va mani vanhu va ka hina i ntiyiso wolowo kambe milawu yi fanele yi va kona ya ku kombisa ku muthori un'wana na un'wana wa la South Africa i fanele a va na percent yo karhi ya vanhu va le kaya xikombiso va nga ku 90% 70% ku fanele ku va vanhu va le kaya leyi percent leyi nga sala ku va vanhu va ku huma hi le handle se hi le ka xiyimo xa ku mi kuma ku ri 100% vanhu va ku ta hi le handle that's why va ta hi xitalo va swi tiva va ta kuma ntirho mina loko ni twa vanhu vo tala va ku South Africa yi hava mintirho a ni yimi ngopfu na swona loko a yi ri hava mintirho South Africa vona va nga ta hloka from all over neighboring countries va tala loko ri hava mintirho va tisa hi ku mintirho yi kona nimitwe na khensa swinene 0860002543 loko a kha a vulavula ku tani ya mingisero luya i ntsundzuxa sira holobye Titombo Wayne va tshame va swi vula swilo leswi hi vulavulaka hi swona ava leswi mingiseri a ku heta ku vulavula hi swona ta mi tlangela ntshaho wa kona sweswinyana ni mani sungula no
Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. In 1990, when I returned to South Africa from exile, 8 out of 10 workers at a restaurant were South African. And 2, probably Malawian or Zimbabwe. And today, almost 100% is non-South African. So the new economy that we're getting into after the lifting of the lockdown must answer that question. That any establishment wanting to reopen must have a new labor market policy which prioritizes South Africans, but does not discriminate against Zimbabwean or Malawians. But the proportion of South Africans working in a restaurant must be greater than that of non-South Africans. That's a new economy that we're talking about. In the agricultural sector, similarly, and people who want to approach banks or government for funding and so on must demonstrate that they do have a labor market and employment policy that favors South Africans. Nothing xenophobic about that. And still open space for non-South Africans. ongeti moya wa bona onga ya mahlweni wo etlela hi kurhula khale ka holobye Tito Mboweni mi vatwini va vulavula sweswi miyingiseri a ku vulavula ka swona leswi vulaka a hi mhaka yintshwa kambe ku na un'wana a alaka i mali a hi amukeleni wa miyingiseri Nhlekani bota mina minjhani i pfukela cancer swinene mi rini n'we mina hi na problem leyi ya ku hina vanhu va South Africa ka hi dyondzi ngopfu a hi dyondzi hi ku sweswi a hi nge hi spaza shop leswi swi nga tala la tikweni loko a hi ku a n'wana a hi ta va hi pfule spaza na hina hikuva lava va hi tekela ntirha hi committee custom se sweswi ni nga pima hi le 3 ka Silwane Majeti 3 ka Xitakati kokwala matikoxikaya loko va fambile vanhu lava ta xava xinkwa giyani ya le Phalavoro hi ku a ko va na bindzu ra munhu wa ka hina loyi a xavisaka xinkwa a nga ta ku bindzu ra ne a ri fambi hi mhaka ya lava se a ni ku loko a va ku swi koteka hina hi endla swo karhi hi ku hi sindziseka ku ya mahlweni hi mhaka ya lava ku fana na hambi tisaluni leti nga kole vanhu vo vonaka ku loko lava va huma vo ta nghena ku laveka rent vo vonaka ku va nghena va yisa ntirho mahlweni ene ti-open space ti kona a va ngheni va ri va lava ku nghena laya ku nga la saluni yo karhi saluni liya yi na milawu yi na switirhisiwa laha ndzeni yene na ntokoto wa misisi liya va yi tirhaka va na wona ya nkarhi wun'wana ya ku tlula ya van'wani yi nga na wona laha se loko a va ku ho dyondza ku endla la tichechisa kwala hi ku lava va fambi hi ta sala hi endla swo karhi hi ta hetisela hi la ka ku SADC African Union loko ti hlanganile va yi vulavula yini hi mhaka ku ti-border gate leti va sukaka ka tona va tsemaka ya le kusuka matikweni ya vona va za va ta fika laha vona va tsandzeke hi yini ku va khomi va nga si fika hale van'wani va vula ku ongeti vo tshikiwa kwa fambani va ku mi ya zama vutomi mi ta vuya mi hi vona a ku fanele ku va na nawu loko n'wi tshikile munhu i na nandzu loko za u tshika munhu a huma tikweni ro karhi u na nandzu u fanele ku vutisa ku loko za huma i humise ku yini a ni ri meja loyi bushe va tshama va ku a vutisa va ku i hume njhani ku halala va ti i fike njhani ku halala ka n'wina loyi wa le Malawi a ku tirhanga ni vutisa ku halala i sukise ku yini nemetweni 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi sala timinete ya nkarhi wa tsutsuma i lo sala timinete ta nkombo ntsena ku va hi fika amakumu ka nongonoko lowu ivi mi ta ya ka nongonoko dzumba na mina hi ndlela yaleyo mhaka hi leyi vaka yini i ku ndzi ri xitichi xa Munghana Lonene FM xi ta tlhe xi mi byela ku xi ake ku yindlu
yi ivi ximirhamba mi ta swi vona kambe i yindlu ya makamara mambirhi yo tlela khishi na danduru vengeri a hi tshambuluteni voko hi pfuna loko ku ri ku xava malepula hi ta mi byela ku mi yisa kwihi loko ku ri ku xava mbedo xava mbedo loko ku ri ku xava hi vonaka tanihi rixaka ku a hoxa xandla ka ku pfunana tani hi vaaki kumbe tanihi vanhu ani se loko ri ku hi ta endla tani nomboro hi leyi 073 665 1800 mi tirhisa ntsena hi nkarhi wa ntirho awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya mune ni ndenga mi vona kako ntsena a ni ta tsaka loko munhu loyi a nga khoma riqingho leri loko ri pela namuntlha a ku hayi swi tshamisekile hi hetini mi komba matimba ya n'wena ni nga tsaka ngopfu van'wani va tlhela va rhumela na mina lava ni komba ku hayi hi le ku ndleni lava nga na tinambara ta mina swi kahle sweswo leswo swi kahle va ta mi byela ku swi endlisiwa ku yini kambe hi tekeni mayingiseri hi twa ku mayingiseri i ri yini eka nhlekani loyi hi nga se fika makumu hi lo nhlekani Butsete Mfukeni. papa mina hi pfukile minjhani n'we Hi pfukeni. a khensa Butsete swilo leswi hinkwaswo swi nga ku vulavuleni hi swona swi nga va swi ri lava va ti-illegal immigration or hi tlhelela ka yini mhaka leyi hinkwayo yi va yi kha yi suka ndle ka ndyangu wun'we ne ku hava vatswari vambirhi lava va na swihlangi ivi ku sungula ku va na ku kokakokana ivi vana va ku va performa exikolweni ku feyila ka n'wana exikolweni ku va ku ri timhaka leti sukela ku jarateni ni ringesa ku sungula so ni ta kombetela ritiho mina ka ruling party ne leyi nga ku raneni sweswi yi nga ANC a yi tshiki ku nghenisa ngopfu politiki aka xiphorisa loko ni ta tlhela ni mi nyika xikombiso ku ANC yi tshunele ngopfu hala xiphoriseni renke yo sungula ya xiphorisa i constable ya gina ka general Masemula lava va nga hala henhla ka general Masemula i ti-politician post o qachiwa namuntlha a nyikiwa uniform a tlhela a trainiwa a byeriwa kunene hi nomu ku yi mbarisiwa leswi mara general Masemula u suka ehansi ka renke ya constable a za ya fika la nga kona loko mi languta suspension ya yena a yi landzeliwangi procedure a yi fanele ku ve na departmental kusuka a court ivi a kota ku yimisiwa every day department ya xiphorisa yi byeriwa masiku hinkwawo ku ri a ka ha koti ku promotiwa mo vutisa union yin'wana na yin'wana yi nga va yi ri popr or sapo a ka ha koti ku va na ti-promotion ti stakile mhaka yini hi ti-civil matter ti-civil claim ti-bloke na ti-renke va ri department liya yi hava mali loko yi nghena yi ya badala petrol ya le ndzhaku always yi badala timovha ta le ndzhaku always loko mo languta ti-station commander hinkwato leti nga tala around Germiston ku ri mina ni katlongo kusuka katlongo hinkwayo vanhu lava nga khoma ti-stage i ti-acting a ka ha ri na munhu loyi a yi hakelelaka ku ri a yi holelaka renke liya n'wana n'wana o acta ene n'wana n'wana se yi karhele mhaka ku veri a va nge swi koti ku faka laha ka position liya hi mhaka yini ku hava mali ya ku yi hakela why na i ti-civil claim ku na maphorisa yo talo ma nga benefita hikwalaho ka ku va kombeteriwa mara yi fika yi prova ku investigation ya South Africa is very poor why na ku pfaleliwa munhu investigation yi nge se humesela ntiyiso rivaleni ivi endzhaku ka 15 days ya komba ku a hi yena so yini humelerile mina va ni pointe hi titiwe a hi ri van'wana lava hi ri kusuhana na vona ni ri ma-10 loko ku ta khomiwa first suspect ya Senzo Meyiwa va n'wi kombetela va ku i na ti-drugs munhu a nga dlaya Senzo Meyiwa a ri na ti-dreadlocks ni ku a hi wona ntiyiso i khomiwile munhu loyi ni vulavulaka hi i gina ya khomiwa hi van'wani vanhu ni nga ha ri kona kusuhana na swona mara loko no mi byela ku hume na mali muni the first suspect leyi nga khomiwa molo a katlehongo lowu vitaniwa ku ri le a spread view i hume na mali ya ku tala ngopfu hi mhaka yini investigation ya South Africa loko vo sweswi va ku na case ya rape ku na case ya yini they just run and grab ku la ku tsakisa complainant so swin'wana leswi hi fanele ku hi swi lunghisa ku vulavula straight nkarhi wun'wana swi ta olovisa ku department leyi kota ku va na xikhwama na yona ku fana na ti-department tin'wana inkombo na yi matene khenseli matha khensa thank you nakona kwa humelesiwe hi ncindani Eric Mabasi mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane na nongonoko lona kambe a Giyani ne ya munduku handle ka sweswo vona na siku lerinene ni tata
Prince Richard, Vleisfontein, Musina, kuyafika eBay. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makhomba ndlela. Mahungu eka SABC.